Chibai ule February ni som panga ani a news pakhat ringot thlur bing lovin news rang kan lor khom le don ani China in WHO team te data apedu lo China chuan World Health Organization WHO team COVID-19 chuana chui mek tu te hna data poimo ber apedu lo ni in team member pakhat chuan a soi microbiologist Dominic Duer chuan Wall Street Journal le New York Times nena WHO team te chuan COVID len tira dam lo te data ani na ang andil chu apedu lo tia soin a khai khom na chok an pe ti in asoya US chuan China chu pandemic len tira data te chu WHO team te nena petura ngenin WHO report anga event tak zet huwa soibok kar kalta khan WHO team te chuan nikuma controversial theory thedar COVID-19 chu uhana lepatanga pudru tia soi chu thilni theilo tluk ti in alo soi to a uhan chu COVID-19 mu chu ana ma saber ni in kumsang ni som pakwa kum top lam khan mu chu ani in hemi nu atang hian tun thlengin mi makta duai za paruk kai to in nunna chan makta duai ni le point hum manom to bok WHO team investigator te chuan December sang ni som pakua COVID-19 kai ti finfia mi za som sari palite ro data andil thu Professor Duer chuan asoya COVID-19 kai mu chua thira aza ave te chau virus mu chu masak berna seafood market nena in thun zom na nei an ni a hei wang hian heng data te hi kan ngen ngol hle ani ti in Professor Duer chuan asoya ma se pek kan ni lo chan ka soi zui thailo politics thil nge hun thil nge a harsa data mu tur aum lo chan thil dang a omem ka hrelo rin thu mai bak ti thai ka nei lo ti in a soi thia Colson Fisher Dennis immunologist WHO team member ni bok chuan New York Times nena investigation chu geopolitical kai noi sang tak ani ti in a soi bok mi tu te po in he investigation a hian China chu in hong turin an nora chumi kai noya dem na po aturu hle ani ti in a soibok Professor Duer chuan data khuwa khir chungchang hi WHO team final report a bil tel ani tur thuwa soibok WHO team te hian January thlatir khan China lutin Carnival an cham to ani Beijing chuan WHO investigator te laka hian langtlang takin thil akalpui a intivereng thunga ma se WHO team te hi China in aram lu aphal mai lo awanga kalwat theilo an ni a heng investigator te hi China anom chung po in China thunei tu ten uluk takin an vil rengani US chuan China chu atira pandemic leng thupa apua tuna WHO team te tlo a thudel kil siam te po asoi selani WHO team te hi duwa anjin veiwa le thu hretu te an interview te minol pui an interview te chu risel na chungchang chuan lamin phalsak an ni lo ani investigator te chuan New York Times nena patient record an entum an phalsak lo chungchanga in nialna an nei te chu in an khumna ang hialani thu an soibok ani Thakalta khan WHO interim report chuan China in pandemic ama chondan soi selin public health lama chet lama se thaturania aloti to bok hei mai ba ka hian WHO team te chuan cold chain transmission virus chu frozen food transport atanga dar anga ngai na po chui zui ngai ti in asoibok Dr. Petet Dasjak WHO team member chuan chumi chui chiang tur chuan COVID-19 chuana chu Southeast Asia ani dei theini in asoibok Myanmar mi puita chuan sipai sarkarin opposition te zanlama mana an root thin du lo nalan tirin security force tena an then oma cheng te mantuma an pan lo hril hriat lok nan bungbel an khong riwak wak thina February ni khata sipai tena thunei na an kuta anda nuwa lung oilo na lian tham taka kalpui chhun zom zelala ni a army te chuan inrin ni khan opposition campaigner lok zual pasari te chu mantumin thupek achu azui boka heng mantura ati zinga pakhat hi min ko na ing ni in kumsang khajakwa somriat pariata khati laya sipai sarkar laka helna kalpui tu zirlai hruai tu zinga mi ani a
tuna po sipai te na zanlama an midu an man khom thin adu lo na social media kaltlangin puang ani United Nations chuan sipai te na thunei na an kuta an da nuwa mi zathum som nga chuang man an ni to thuwa soya Aung San Suu Kyi po pon chuak theilawa siam mek alani reng pi Suu Kyi hi February ni som panga thleng hren tura sipai nan soi kha ani a vo in lama po sei ani thu puangin February ni som pasari thleng an pot sei le ani sipai ta chuan Myanmar dan omsa a darkar som ni pali IRA thu nei tu te kol tu le private property daphal lo ti chu anti top zui bokani Myanmar a chuan tlaiwar thakamen hi thil pa ngai ani meka security force ten an midu te zanlama an vai khom thina mi pui te chu inveng tonin an tlaiwar thina ni ti in BBC Burmese journalist Nian Chan ai chuan a soi voin ni som panga thlani sang ni som ni pakhat khan barmaram yangun khopuya sipai chatlat na vela China sipai army ni om tak mu an ni thu chin news sang chuan an ta langa ni zan khan China thlona pathum borvel Myanmar a atum thom le aron thlok lai mu an om thu vel aleng vel mekani ama khan Myanmar boina chungchanga China chat dan te an inrol ve ngei ring tu an tam thu po kan soito he Myanmar tual chung boina hian China hi alo inrol thu khle ni te po in alang chhotan mek bokani sipai sarkar na du lova kongzo vo in lama po alakal na sa hle a Mandalaya po mi puitam takin kong an la zo ani Mandalaya Myanmar Economic Bank kota kongzo na chu police tan me mi tumin arabar silai sairo kher te in an beya mi then khat an vua an man bok mi pani hlia manoma thi ero anom lo Myanmar rama hian inrem na a om theilo awang le State Councillor Aung San Suu Kyi po ren chhunjom zelani awangin mi puilam po in civil disobedience movement chu sipai do dalnan an lamang chhunjom zela tlom antum lo hleti an chet dana a riat theya sipai lam la hian tlom antum mel silawa Myanmar boruak kalzel dan tur hi aboi le ani mi pui le sipai ani dep chho zelawang hian khopui tamzoka bank te po khar chhunjom zelani a sipai le police ten sum chelek tur an nei lo awangin an tal buai tan hle ni in an soi DVB in an tarlan danin tukin February ni som panga jing daruk vel khan sipai ta chuan ti luina in Myanmar yangun khopuya business bank pakhat chu lu chilin sum thanem tak an la chuak ti bank ka na thok te chuan an soi an sum lak za tero an ta lang lo thung sipai le police te hian mi pui thin rim kong zo te dan be nan sum an nga tok lo awangin bank lama an truan ta ani an rin thuan soi vo in ni thleng hian bank tam jok chu khar chhun jom zelani a heng bank khar jinga hian private bank te po atelani sipai te chet dan an du lo na awangin tiang hian nor an chhun jom zelani sipai sarkar chuan internet control na tur dan cyber law ti chu wat tumin amman mo hle a computer lam mi thiam te hna dan draft then khat ti chuakin social du le siam that du an nei te tho khom turin an ti ani kha February ni som pathum khan Myanmar Computer Federation chuan cyber law draft a hian soi ho tur le siam that tura tam lutuka chip chiar taka soi ho atul chuba ka tun hi cyber law ti chuana na hun tha ani lo ti in thu chu an siam chuba ka sarkar hian cyber law hi a confirm emo ati chuak lui ani chuan computer lam in sui khom pol ten na satakin kan do dalang an ti ani hedan draft hi ram thatna tur mi pui thatna tur le economics thatna tur thira chip chiar taka soi ho siam that ngai ani anti February ni som panga vo in hi sipai sarkarin confirm hun tura an ruam man kha ani a eng thu takaron chuak zelang mo cyber law hi China in internet man dan chung changa aram chunga a in kul thlat ang hian rampon nen in repop theilowa in kul ranna turani angti mi thiam te chuan an hlau thonga China hian thiam na le man ru a apui ni in VOA chuan a soi bokani India le China buai phona pangong so mun taka kan ngai tu ana le Chinese te na hun rei tak kanin biak na chuan ra tha chu in pengong so lui kam mar le chim atanga in nu do rem ti na kan siamani ti in defense minister Rajnath Singh chuan
kar kalta ni nga ni khan Eastern Ladakha thlakua lai India le Chinese sipai te in ep ti top ani tak chungchang Rajya Sabha ariatira pengong so hi Amir Khan channa film lar three idea chawangin India in a chil tak riau mun ni in chuti rualin India le China in hir ngoreng nalai ani thung pengong so hi tong pani belkhom ani a pengong ti hi Ladakhi tonga khuar zau ti nani in so hi chu Tibet tonga dil ti na ani thung India chuan kilometer za som thum pangala ya sei dil fit sing khat le sangli aya sanga om mun thuma thana mun khat athununa he dil vur tlang tu in a siam hi changchen mo tlang dunga pharin a filor lai chu fingers ti ani India chuan fingers 4 thleng athunun thina fingers 8 thleng aram angin achal thunga chu tak chu India in line of actual control LAC China a angai chuni in chuchukar kalta a defense ministry in thuchu an siama po soinon le ani bok dil vaw kam marlam chu chimlam vaw kam a in LAC chungchanga adang lam zoka helai mun hi nikum me tha in be na kha ani a Indian army te chuan finger 3 a permanent position an neya he mun hi Major Dan Singh Thapa India sipai choi moina sang ber paramvir chakra dong tu ming choya an sak ani a Chinese te ero in finger 8 a in ben bel na mun an nei thung pengong chimlam vaw kam hian Kailas tlang dung le chusul sector apo a chusul sector hian poimo em na anei chu a zola wangin tengten chet an la theya helai mun hi kum sang khajakwa somruk pania India le China indona in be na mun ni in Major Saitan Singh kai hruain Kuaman regimena mi som pathum tena huaisen taka indona an machon na ani a hemi nu zel hian India chuan helai mun hi lua chhun zom zelin chet alazuya India tan chuan pengong hi chusul valley hum himna na poimo lutuk ani tuna inrem na siamang chuan ram pani te chuan an sipai matong da te chu ta tolin inron tonin enfia chungin an permanent base an to le tirang ti ani a South Bank area apo hetiang chia hian kalpui ani ang ti in India Defense Minister chuan a soibok tun hi indor tona malak na ni in April sang ni som ni nulama North le South baka in sakte chu ti chiata angai anga da turani ti ani boka PLA ta chuan finger 8 le finger 4 in kara na satakin in venan thil siaman neya finger 4 a po India te chuk entura lai pui da na mun an siambok Indian Army te chuan PLA te ain nikum August Khan tactical advantage South Bank lama an nei zoka ngai ni in kumsang khajakwa somruk pani indona mun rausan to te Moldo area chuk enna te chu anlua North Bank lama po India sipai te chuan PLA te sai theiturin mun an khuar boka nikum September Khan South Bank ka hian silai mu ka chuani in kumsang khajakwa somsari pangat nuwa LAC silai me pu masak le berani rampani te chuan North Bank lama military activity nei mi alo anrem ti boka heng jinga hian traditional area a patrolling po ti lo te telin rampani te diplomatic le military in biakna neya inrem na siam nuwa chau kalpui le turati anibok India le China in ngurna kalzela pengonga inrem na siam chu thilpoi mo tak ani rualin heiba ka hian hot spring gokora le depsang harsat na omte chu lachin fel turani a heng muna in ngurna te hi chu pengong so atanga in thiar chu fel nu darkar somli pariat nuwa ngai tu tur ani ti in defense ministry chuana soibokani Union Home Minister Amit Shah ramchunga COVID-19 vaccine pek nakalpui mek chu zo felani nuwa Citizenship Amendment Act CAA chu kalpui tan ngalani ang ti asoi nuwa Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan chuan an state a CAA himanani don lo ti asoi CM Vijayan chuan CAA chungchanga kan ngai dan chiang takin kan soito ka kai hruai sarkar chuan he dan man hi kan rem ti ve ngai don lo ani ati Union Home Minister in Kolkata a campaign na CAA man hun tur hi asoya
mase Kerala sarkar chuan hei hi arem ti ve don lo ti in hetiang thil thalo hi kan sarkar chuan kalpui aphal ve don lo ani ti in a soi Congress ruai tu Rahul Gandhi po in Assam Assembly in thana an party in sarkar na an siam chuan CAA chu Assama man ani don lo ti nimin khana soi ani Rahulan rally anei na hian Congress party ruai tu te chuan CAA an du lo na lantirin Assamese scarf gamcha a CAA thai chiat an zia ana chu an or vekani kumsang ni som pakwa December ni som pakhata parliament a pass citizenship amendment act hi Bangladesh Afghanistan le Pakistan atanga kumsang ni som panga malama refugee ron lut India rama kumruk om to te India khwale tui ni na pek theina turani a mase he hian Muslim sa khozui tu te a huam tel lo thung hedan hi ramchung mun rang abikin mar chak biala dodal na anasa hle a CAA du lo na lantir na a boina chuaka po mitam takin hliam an lo tuar to ani kan state po min huam don lo ni in an soya atak tak ani em ti chu hunin aron hril mayang chu CAA hi ataka kalpui ani chuan India po hian boina lian tak kan tok le ngein arin om kumsomruk pariat te meu athil ti sual ni mi lawa atan nuwa azalenta Joseph Ligon kumsomriat pathum hi sangkha jakua somnga pathum khan kumsom panga atling ngor ti in zela damchung tang turin aluta Joseph Ligon hi kumsom panga ania anman hian tual thatapu ani Philadelphia in thana mi pani anthia Ligon hi he tual thana hian atel venge ni apu ani a mase ati ani miau lo awangin parola chua po adil du lova kumsang ni som pani khan Supreme Court in life sentence an pe a sang ni som pasaria Pennsylvania in kumsom thum panga tang turin an tile a mase sang ni som ni khan Ligons attorney ngen na angin chua zalen phalna pek anita ani kumsom sari don atan lai hian parol adil du ngai lo a chan chu thiam changa tang ani a rorel na dik achunga athlen hun chu angak top mai ani Bradley Bridge public defender sangni parukatanga Ligon attorney atang to chuan athiam chanjia hi asoi sakshina atopa chuan athil ti sual nimi alawa kumsomruk pariat atan nu in achuak theita ani